wasi Allah pollo tondriolo dini gaga iya weni tarwi bersama, buka puasa bersama, salat Isya secara berjamaah bersama-sama. Sekarang sudah tidak ada. Kenapa? Letu nih jatah hidupnya akan kembali ke alamul barzakh. Yana patah bareng ini naratif maka ke ulan ramalan. Marilah kita manfaatkan, jangan sia-siakan. Iya ulan nak berangi Allah Taala onron-onroi palicul-licul yawani amanan nasinin amalakta. Syahrul Ramadana sayyidu syuhur. Na iya ulan ramalan datun nai iya manan nasinin na ulengi. Angka lebih na punai ulan ramalan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Menengi ipahangi makadai mapak alabirna ulan ramalan latamannau kullaha syahrul Ramadan. Majeppu marilawi ri Allah Taala tanna podo apang tapan caji manengi ulengi mancaji ulan ramalan. Tapi apa yang terjadi? Adirna mikirnai pahang iarega nama dodo metoi tepe Akhirnya apa yang terjadi? Iya Pak Yoni masjid yang ke-31 yang saya datangi selama masuk bulan suci Ramadan di Sulawesi Selatan. Sebagian alhamdulillah iya rawita masjid papade lona fattapie. Masjid papade lona fattapie iya fattapie na rekubung ipendre igabae menrek maneng. Maka pamaringa matana madisa maloto macalak menrek maneng. Si kumua ipakedo na fattapie lutu maneng imakapai. Tega mi monro emalise emani. Ia rawita pengalamaku ku pabrik lopoe ia ru anu talitae pole ku masinae makapai mana de gagawita wedding igunangi. Ia langi sapie de nalo mandri. Ia langi manue na kaimi bawang. Aga me pale witana la ia ru ampak kae de gagalai sangalina ye bumi abenoren. Itu ni afi makutoni umat selam mata pe narik